Na ovom se autu palila lampica check engine. I onda sam provjerio, imaju ovdje dva ova solenoida i ovamo isto imaju dva. I onda sam zamijenio ovaj s ovim. I onda je ova greška se prebacila s ove na ovu stranu. Znači to je problem sa ovim tim solenoidom, tim elektronskim ventilom, već šta je. Ponekad kad je prljavo ulje u motoru ili kad se ne mijenja često, kad nema dovoljno ulja, zna isto da se upali to. Tu imam te stare. Tu ima jedna iglica i ona zna da se zaštopa kad je loše ulje. Ako što se vidi na ovom. Evo, sad je izletila. To je taj, njega sam zabilježio. Znači nekad mogu i da se dobro očiste i da ponovo počnu da radi, ali već kad se jednom zaglave tako, najvjerojatnije da više neće da radi kako treba. Evo, teško malo da snimim zajedno, oba čitaju isto. Znači nije unutra problem, nego je mehanički problem. I ovaj kako fino izlijeće, ovaj ne. Opet zaglavio, evo sad. Promijenit ću oba ova gornja na usne grane. Ovaj ventil obavezno mijenjam svaki put, ovo Japanci su dobro riješili. Motor diše pomoću ovog, to je na benzincima. Ne nalazi se dole, ovdje stari, njega ćemo samo odvrnemo i stavimo novi. Koristimo ovaj silant, ovo je za navoje posebno napravljeno, tako da ulje ne bi prolazilo tu između. I ovo crijevo samo ide u njega i spoji ga gore sa usisnom granom, to je to, vrlo jednostavan sistem i vrlo efikasan, vrlo dobro radi. Tako da nećete nikad dobiti ono bijelo na kapi, ko što se zna napravi na evropskim vozilima. Evo novi kako lagano izlaze. Vrlo je bitno da bude sve čisto kad se radi s ovim. Zamijenio sam ove ventile tu. Izbrisat ću lampicu i ovaj ovdje isto zamijenjen i trebam još smječice da zamijenim. Nisu baš na najboljem mjestu. Ako zalijepim traku da drži bolje ugao na ovo. Nekad tu bude malo i ulja kad bi poklopci počnu da puštaju, ali ovaj nema taj problem. Svjetice su skroz, ali na ovoj strani će biti malo teže da se to obavi. Ima dosta manje prostora. To je tako na ovim bokser motorima. Samo dobra stvar, moraju se često mijenjati ove svječice.
To ste svječice, one su duge. To su ovi manje. 14 mm. Neki BMW koristite isto. Ja koristit ću ovaj produžetak, ovaj poseban, što ima više uglova. Ne može da se uvije tako. Neka se gurne do kraja da se zaglavi. Tako. Evo s ovim ću da izvadim. To je obični komad gume. Može i neka cjevčica isto gumena. Su ove prilično duge, ima jako dug navoj. To su dvije stare izvađene ovako na suvo, ništa ne stavljati na navoj, apsolutno ništa. Opet ću ubacim i s ovim gumenim. Tako da ne mogu da stavim u koso navoj da ne napravim grešku. Ja, obični komad gumene crijeba nekog isto može da posluži ovako. Čim stane, ja sam skoro do kraja zavrnuo, samo sad dotegnem. Obe sam zategao. Voli da mi ostane ovaj unutra. Znači zategao sam obe te, treba biti pažljiv kako se zatežu, pošto su vrlo male. Vrlo je bitno da se ova podloška slijepi za kompresiju. Tu se vidi kako je naslijepljeno. Znači cijelo se ono fino zategne i ne smije se pretegnuti ove. Ne samo ove, bilo koje. Jer ovdje nema mjesta za kilo ključ. Pa se mora ići po osjećaju ono. Sad mogu vratiti moje bombine.
struju. Vidimo da su ove zakačke zakačile kako treba. Znači ova je strana gotova. Vratimo filter. Evo tu dole imam jedan šaraf samo sa malo većim produžetkom. I ovdje imam jednu maticu. Jedna šelna. Samo ih zateglo. Vratimo ovaj priključak tu i ovu plastiku ljudi bacaju, ovo je vrlo bitno da i dalje bude na vozilu zato što je bitno da hladan zrak ulazi unutra. Ovako kad bi je skinuo, to je pravilo malo bolji zvuk, ali bi usavalo vruću zrak iz motora, to nije dobro. Za manje snage bude. Treba da je zrak što hladniji. Sad ću izbrišem ovo i idem da vozim. Kaže, nemam ništa više izbrisano. Evo sad motor radi, provjeravam da ne pušta ulje, tunelje. Spješice su unutra. Idemo da se vozamo malo. Da vidimo opet, da pročitam da ima malo više problema, kaže sve da je u redu. Uvijek je dobro da se promijene oba, naprimjer usno i lijeva i desna strana. Jer ovi novi dijelovi nisu baš isti kao oni stari dijelovi. Pa tako uvijek je bolje da su u paru, da su isti.